Ja ću napraviti, kao što to obično i radim svakog meseca, jednu radionicu koja je posvećena promeni sunca i prelasku sunca u novi znak. Samo što će sad ova radionica da bude vezana i za prelazak sunca i za prelazak Marsa. Tako se i zove snaga i sklad. Mars u Škorpionu i sunce u Vagi. Biće to prilika da zajedno dublje istražimo kako ove energije možemo da koristimo u ljubavi, u poslu i u svom, na kraju krajeva, ličnom rastu. Koja je zajednička negde poruka za ovu kombinaciju Marsa u Škorpionu i Sunca u Vagi? Pa ovo je jedna kombinacija ove dve muške planete koje zajedno prelaze u novi znak, nam donosi jednu posebnu vibraciju. A to je spoj strasti i balansa, žara i mere, unutrašnje vatre i spoljašnje harmonije. S jedne strane, jaku unutrašnju vatru koju nam donosi Mars u Škorpionu, jaku volju pre svega i želju za uspehom, a sa druge strane ćemo ipak da budemo pod dobrom kontrolom Sunca u Vagi, koje traži da budemo u balansu sa drugima, da imamo više poštovanja, da smo fini, kulturni. Znači, kao ona parola što kaže, sa kulturom je sve lepše, i tako, i sa kulturom, i sa umetnošću, i sa lepotom oko nas sve je mnogo, mnogo lepše.